sidra urung masa Rasulullah dalam sejarah berdosa al-Qamar dan al-Qamar dalam sejarah al-Mughsyadah oh ajai tekan nyawang lambat dan hanji tim tubir lamuran marin Allah beri siksa urung demetan sebab yoga nejak sahabat libak Muhammad jak pegah banhan peek berita Nabi pinejak kelang trolegan berbuka sebab salahnya hamba libak perumah tanya Muhammad Rasulullah dalam sejarah berdosa al-Qamar dan al-Qamar dalam sejarah al-Mughsyadah oh ajai tekan nyawang lambat dan hanji tim tebir lamuran marin Allah beri siksa urung demetan hidur kebal bir nyawang hanji tebir sebab yoga pegang perumah libak Muhammad ya Muhammad mendosa al-Qamar hingga jatuh Qamar balegan dia bau tempat laju bersigra al-Qamar genetan dalam abu ihun Qamar pina hijau mata Qamar jauh menopal laju dia ampun restu dosa ada dia pemaan dirui pilaju di babah musuh kalimah dua nyawang kita bin sekejap laju kedah Tuhanku nyawang keluar nasidra urung masa Rasulullah dalam sejarah berdosa al-Qamar dan al-Qamar dalam sejarah al-Mughsyadah oh ajai tekan nyawang lambat dan hanji tim tebir lamuran marin Allah beri siksa urung demetan dan kebal bir nyawang hanji tebir sebab yoga nejak sahabat libak Muhammad jak pegah banhan peek berita Nabi pinejak kelang trolegan berbuka sebab salahnya hamba libak perumah tanya Muhammad tak ingat-ingat pula kau kata kadang salah jika tak ingat nyoko jalanan Allah disiksa kadang salah jika tak ingat nyoko jalanan Allah disiksa pegang perumah libak Muhammad ya Muhammad berdosa al-Qamar hingga jatuh Qamar balegan bau tempat laju bersigra al-Qamar genetan dalam abu ihun Qamar bina hijau mata Qamar jauh menopal laju dia ampun restu dosa ada lena
Rasul kalimah